Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwebwe mubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi babigaruka ku byegeranyo n'amakuru babigaruka ku makuru ya siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Mu Rwanda tugira minisiteri zirenga 15, gusa muri izo minisiteri hari abantu bayoboye minisiteri zirenze imwe, bakaba barayoboye minisiteri nyinshi kurusha abandi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe amazina y'abantu bayoboye minisiteri nyinshi mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe Abatutsi. Abo turi bwarebe tureba amazina yabo, turebe minisiteri bayoboye ndetse n'igihe babikoreye. Ku rutonde rwacu turabonaho abakiri mu nshingano ndetse n'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Cyo nagusaba no kwabana nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi nimba ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ku mwanya wa mbere mu bantu bayoboye minisiteri nyinshi mu Rwanda turasanga Dr Vincent Biruta. Uyu amaze kuyobora minisiteri zigera kuri 7 kuva mu mwaka w'1997 kugera mu mwaka wa 2025. Dr Vincent Biruta yayoboye minisiteri zirimo Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Abakozi ba Leta, Ubwikorezi n'Itumanaho, ayobora Minisiteri y'Umutungo Kamere, ayobora Minisiteri y'Ibidukikije, ayobora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, kuri ubu akaba ari kuyobora Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. Ubundi Dr Vincent Biruta yavutse ku itariki ya 19 Nyakanga mu mwaka w'1958. Yinjiye muri guverinoma bwa mbere hari umwaka w'1997 ubwo yagirwaga Minisitiri w'Ubuzima. Izo zikaba ari inshingano yakoze kugeza mu mwaka w'1999 ubwo yahindurirwaga inshingano akagirwa Minisitiri w'Abakozi ba Leta, Ubwikorezi n'Itumanaho. Izo ni inshingano yakoze mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa, kuko mu mwaka w'2000 Dr Vincent Biruta yahindura imirimo aba perezida w'inteko nshingamategeko y'inzibacyuho kugeza mu mwaka wa 2003 ubwo yahabwaga inshingano zo kuba perezida wa Sena. Dr Vincent Biruta yabaye perezida wa Sena kuva mu mwaka wa 2003 kugera mu mwaka wa 2011. Mu mwaka wa 2011 Dr Vincent Biruta yagarutse muri guverinoma maze agirwa Minisitiri w'Uburezi. Ni inshingano yakoze kugeza mu mwaka wa 2014 ubwo yahindurirwaga inshingano akagirwa Minisitiri w'Umutungo Kamere. Ni inshingano yakoze kugeza mu mwaka wa 2017 ubwo Dr Vincent Biruta yagirwaga Minisitiri w'Ibidukikije. Izi zikaba ari inshingano yakoze kugeza mu mwaka wa 2019. Nyuma yo kuva muri Minisiteri y'Ibidukikije, Dr Vincent Biruta yahise agirwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Izi ni inshingano yakoze kugeza mu mwaka wa 2024 ubwo yagirwaga Minisitiri w'Umutekano mu gihugu. Iyi akaba ari minisiteri ari kubera uyu munsi wa none. Ku mwanya wa kabiri mu bantu bayoboye minisiteri nyinshi mu Rwanda turasanga James Musoni wayoboye minisiteri 5. James Musoni yayoboye minisiteri 5 zirimo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ndetse akaba yaranabaye umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Inganda ashinzwe guteza imbere ishoramari n'inganda. Ubundi James Musoni yize muri Macquarie University, akurayo impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu miyoborere y'ubucuruzi yakuye muri Newport International University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho muri Amerika kandi akaba yarakuye Certificate in Public Financial Management muri Harvard Kennedy School. James Musoni yamaze igihe kinini mu nama ngishwanama mu bya politiki ibizwi nka Member of Presidential Advisory Council PAC. Yinjiye muri guverinoma bwa mbere yari yagizwe umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Inganda, gusa nyuma y'igihe gito yahise atangira kuyobora iyo minisiteri. Mu mwaka wa 2006 James Musoni yagizwe Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi y'Ubukungu bw'Igihugu. Akimara kugera muri izo nshingano, ni inshingano yakoze kugeza mu mwaka wa 2009 aho yavuye muri izo nshingano agirwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ni inshingano yakoze kugeza mu mwaka wa 2014. Nyuma yo kuyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, James Musoni yahise agirwa Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Akaba yarakoze izo nshingano kuva mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2018. Mu bindi bamenya kuri James Musoni nuko yanayoboye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Kuri ubu James Musoni ni ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Zimbabwe na Botswana. Ku mwanya wa gatatu mu bantu bayoboye minisiteri nyinshi mu Rwanda turasanga Dr Mujamara Jeanne d'Arc wayoboye minisiteri zigera kuri 4 zirimo Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Minisiteri y'Ibidukikije na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Ubundi Dr Mujamara Jeanne d'Arc yavutse mu mwaka w'1970. Azwiho ubuhanga mu bijyanye n'ubutabire, dore ko ari nabyo yaminujemo kuko afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye mu gihugu cy'Uburusi. Dr Mujamara Jeanne d'Arc yinjira bwa mbere muri guverinoma hari umwaka wa 2006 ubwo yagirwaga Minisitiri w'Uburezi. Akaba yarakoze izo nshingano kugeza mu mwaka wa 2008
ubwo yagirwaga Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Izo zikaba ari inshingano yakozeho mu gihe kingana n'imyaka 3 kuko mu mwaka wa 2011 aribwo yahinduriye imirimo. Mu mwaka wa 2013 yagiye guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Uburusiya aho yamaze imyaka igera kuri 6, maze nyuma yo kuvayo mu mwaka wa 2019 agirwa Minisitiri w'Ibidukikije. Izi zikaba ari inshingano yamazeho igihe kingana n'imyaka 5 kuko mu mwaka wa 2024 yagizwe Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Mu zindi nshingano Dr Mujamara Jeanne d'Arc yakoze harimo kuba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, kuba umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri makuru na za kaminuza, kuba ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'izindi nshingano zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa 4 mu bantu bayoboye Minisiteri nyinshi mu Rwanda turasanga Dr Charles Murigande. Uyu yayoboye Minisiteri zigera kuri 4 zirimo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Minisiteri y'Ibikorwa bya Guverinoma, Minisiteri y'Uburezi na Minisiteri y'Ubwikorezi n'Itumanaho. Ubundi Dr Charles Murigande yavutse ku itariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 1958. Kuri ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane kuva mu mwaka wa 2002 kugera mu mwaka wa 2008. Anaba Minisitiri w'Ibikorwa bya Guverinoma kuva mu mwaka wa 2008 kugera mu mwaka wa 2009. Aba kandi na Minisitiri w'Uburezi kuva mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2011, aho yanabaye Minisitiri w'Ubwikorezi n'Itumanaho kuva mu mwaka wa 1995 kugera mu mwaka wa 1997. Uyu Dr Charles Murigande tukaba tuzabagezaho icyegeranyo cyihariye kimugaruka kuko yakoze ibikorwa byinshi bitandukanye. Ku mwanya wa 5 mu bantu bayoboye Minisiteri nyinshi mu Rwanda turasanga Dr Uwamariya Valentine wayoboye Minisiteri 3 mu gihe gito, harimo Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango na Minisiteri y'Ibidukikije. Ubundi Dr Uwamariya Valentine yavutse mu mwaka wa 1971, avukira mu karere ka Nyamasheke, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ubumenyi bw'amazi n'ikoranabuhanga mu bidukikije. Dr Uwamariya Valentine ni umuhanga mu butabire kuko afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'icyiciro cya 3 cya kaminuza yakuye muri Kaminuza ya Witwatersrand i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2022 nibwo Dr Uwamariya Valentine yagizwe Minisitiri w'Uburezi. Izi zikaba ari inshingano abenshi bemeza ko yitwayemo neza, dore ko akimara guhabwa izo nshingano yayoboye iyi minisiteri mu bihe bitari byoroshye bya COVID-19 ku buryo bitagize bigira ingaruka nini ku banyeshuri. Yakemuye ibibazo by'ingutu byari mu mashuri makuru na za kaminuza, aho byarangiye amashuri amwe n'amwe afunze burundu. Muri izo nshingano kandi abarimu bo ntibazigera mwibagirwa kuko mu gihe ari Minisitiri w'Uburezi umushahara w'umwarimu wikubye inshuro zigera kuri 2 ndetse yanatumye amafaranga y'ishuri agabanyuka mu gihe yamaze ari Minisitiri w'Uburezi mu gihe kingana n'imyaka 3. Ku itariki ya 22 Kanama mu mwaka wa 2023 Dr Uwamariya Valentine yahinduriye inshingano agirwa Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Ni inshingano yamazeho umwaka umwe kuko tariki ya 12 Kamena umwaka wa 2024 yagizwe Minisitiri w'Ibidukikije. Izo akaba arizo nshingano aheruka gusimburwaho na Dr Bernadette Arankwiye. Abo nibo bayoboye Minisiteri nyinshi mu Rwanda. Gusa mu kigeranyo cyacu ntitwakibagirwa n'abayoboye Minisiteri zirenze imwe, barimo Murekezi Anastase wabaye Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo, nyuma akaba Minisitiri w'Intebe. General James Kabarebe wabaye Minisitiri w'Ingabo, kuri ubu akaba ari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Louise Mushikiwabo wayoboye Minisiteri y'Itangazamakuru, nyuma akaza kuyobora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Gusa kuri ubu akaba ari umunyamabanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Ndetse ntitwakibagirwa na Dr Pierre Damien Habumuremyi wabaye Minisitiri w'Uburezi kuva muri Gicurasi 2011 kugeza mu kwezi k'Ukwakira 2011, agahita agirwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuva ku itariki ya 7 Ukwakira 2011 kugeza ku itariki ya 24 Nyakanga 2014. Ku bayoboye Minisiteri zirenze imwe twavuga abo ni benshi, gusa nyemera dusubikira iki cyegeranyo twari twaguteguriye cyagarukaga ku bayobozi bayoboye Minisiteri nyinshi mu Rwanda. Reka ngushimire nawe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro kugera ku musozo wacyo. Kabubwire ngo nimba rugamba rugeze kuri Talk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajyana natwe mu biganiro dutegura umunsi ku munsi tuba twabateguriye. Kabubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.